GSM di Kapur, ki nongkit kam, jom GSM samla ini district, store jumi ki membersan ki khotun ki bawang, ki lokmi lokpa perlu samla ki happy baret, sachisin ay kuble ki baro agar terteng Kapur do tam, kejo try dan nongkit jumi Jesus Christ, but sachisin akan tahu baju serbo, kalau crowd ki ku GSM samla district. Nagpunta ka ni Galat, pati ay nga bansawi ka kubor, nagpakirin ka jonglay. Kung mga laong manang step, ka rinsan ka di ka siya sanyap, Ray ka kubor, kapadawa ka ni kapor, talong ka jingikay, bat ka jing pensyay. Rinsan ka long ka jing sanyap, Henry ka jing dawa sa kapor, talong ka jingikay, bat ka jing pensyay. Bat namar kata manang step, nalayo bantirin, yang kubur kaban batai banyak api siapa ngejini kai syamtan rai jom ngejini baptis ngejini kai syamtan rai siapa ngejini baptis bahkan kini kubur pat ngakira di kai kaba ngalakulan menerstep bagian kaba ibara pulis nang berdua itu ilayarat dan berpuli jimpen pakar kat lain nom maka kubur kalong syapang ngejinwan umrat klau Kejingwan umrat klau. Mudur bagi dia syam kumle. Mudur bagi nom Kristan. Mudur bagi dalam wepat kanyam babam itu ya Yesus. Bagi dia syam lengai kumle Yesus tapi kabiat dalam shalom. Kinsan kema kubur. Bagi surga juga di India kala kulem. Bat balas sensyar dawai pat uji kau. Kesurga jom kari bilat kala kulem. Kesurga jom dari Amerika karakulam, kesurga jom dari Rusia karakulam. Barulawan world ruler, lade unang sensyar, alor kapartai baru kawai. Bagi jatuh dari kapartai, kisiem jom kapartai, ki presiden, ki prime minister jom kapartai, baru imperde Ahmad Jago. Kata kini kubur kabansi osno apa isi dalawan. Utau raklau. Mereka kami tajungi di bangepat, ngindon kambat syakien, bahkan dia akum kata, namar ba syua bahkan dia kata, larong no yengi syatay siyeng syongne habeneng. Ngampua namar kata berdini, nagadiga jiseng, nagajing skortieng. Baik pastor ilawan ban pentriem, ban penting yengi syapang kau raklau. Dari bidai kiba ay kilod yang dia Jesus Christ, bat kiba syanya hau nakabenta ke jingim jampi met bat mensim, himnam kaman syakti, naman nawan ukam raklau, kibim dan syu ada yang bertai, la rom no epi, la yalam no epi, syatay syatneng. Naman kata kini kekubur kalong bantip pambantir, naman kata kini kejihikai. Kalau bangin snow dari oman snow skier, kalau ngejingkan krek, bangin jumlah ya kibai pat kibawan ban kulbar jingul ini, deki jihikai kibaboljat. Kalau muru kejingkan scam ini ya kejingnya, bahawa itu yang jisu melakukan yang jami, ngimran kamar syakir, yano wakil kau raklau, ubalat ho, harga kitab jingkan pau. Hari ini Senin, bulan Februari. Ayo bantuan keren agak GSM Presbytery. Juga Sheila Presbytery kebalong hante kebalang lawa. Ano mo nanti tidak dalam itu. Naslo kira hot dulu naka balang lawa itu di distrik Maudon ru kira Iwan. Naslo di distrik Maupen ru kira dan Kibawan. Baru pi kita ni ru kira Jan. Ngange don nak region pi kira poy harto. Katu kabangakaran kita kitab jingkut pau kolong ketelum ya ki arpa tali gelenong. Rei kabangakaran menta kalong kababenia kamtam syapang gelenong kawakalai katsau katsan syapang gani kitab jingkut pau. Dengan sedang kubur dapat pendelmau ya kini kimat dapat pendelmau ngasabut jingduai ratnantang ngasapoi syabak kubur. Kita nyutli kiai kian saja hak makut jabapor nyutli kiai kian saja kamu kau kalau ngejinyak jadi beliau
Nama kejimpang lani kejimpan sau lani teman. Baru lani yang boleh kesini dia berkeret kejinyap. Nama kejimpang lani kejimpan sau lani teman. Lani nimyap. Kabar kalau kejimrong no dia kibangit bayam. Bat dia kibangit bayap. Ginung sakut sa dia berkeret. Kenjang kejimrong no karakter ya ki bangit bayam. Bat kibangit bayap. Kinton pati basyain o sadin. Batitan basyain o sadin kinha pagamat kabalay. Kakordid ba lani katang great tribulation. Mangi kibangit kibasya romno nginom ha hagani kakordid ba. Batitan basyain o sadin kinha kakordid ba lani ka great tribulation. Badai hagani kaporu maun sawan utaw maraklaw ubaga syab jago kalong Deus pa andrepun rio. Nadep ni kabalay kan sadya kabasaw bakit kalau berjiwan arsin muji sukres uruan arsin banyuk kejap kalau belum jam diolip bagun sensha mau ya gini kepercay sia jasnem haka hok bat kejing sisya banan pagamat wasan kalau kakma wakaddu persya iusoitan sasisien usoitan unkikli sasisien utau busan ubala syakerdem kakli on yang sa sisian bantu ko jogweo bregunumla batun sa syarem kagay kamat kabasan kamat bandriyo kalong gajinni pa jongki banget bayak bat gajinni syar kapdo yaki kumbaga don gajinni pa yaki banget bayak kandon gajinni pa yaki banget bayak bat kan saja gajinni syar kapdo yaki kamat kabanyaw kalong kabeneng batumay kakendaw batumay ke Jerusalem batumay yang nyam tuli gimat ganung keren ngaranya keren halawa hakarukom keba pelum naga kitab jingpen pau hari ini kesini yang keren kang yang ini kamat kebalai kordit ba ya kibasyain o sedin bat ada kordit baru kidakan tuli gibenta lai bat lai kilong ki nyau Nyau tuli kijing pendai laha, nyau tuli kituroi, nyau tuli kipiang jing ditaruh lai. Kita minum ya keren beta. Lai di kalong kijing sunshar merak lau ke nyau snem. Ubah kasyap jago kalong nreo. Kijing kordit kebanja, nau lai syaka pertai. Kalau hakadur jom nyau kijing pendai laha, nyau kituroi. Nyau yang jin di taruh lay. Ginam lekeren ni ito benta. Kabangin keren benta kalong laibi. Kajin sin siya merak klau ka nyau snem. Ubadon ni ka siya Deus pa andrepun rio. Kira binyo soy kakubor. Inya pendem kajin lay. Au play bukta jani bahabanay. Nenadon nagka balu siya kri jomel menem step hawula ay kajin kay. Syafang kay. Jin pen baptis. Bangingit ko try ki para bangit ki sa ko at ki sa kami lagi. Ngira bagay ko poli siya ni jome. Ang de ban kiran ni nung shon jom ki ko bendrio jom ko tay. Umarak cloud banwan ako ay kasni. Bangin tip bat bangin nang ban ang shay na mi kiway buwan ba tili. Beri om man siya ki. Naman ngiti ba shwa banwan umarak cloud. Melarong no ingi siya ladihi. Kuyu siya ki jome sa ilang barok na siya. Ikini pan gidem ibu itriam. Agar kerteng gejok try balunong penjoni Jesus Christ. Amen. Kejiwan jongrak cloud. Katum ke kitab jimpen pau. Kalau ke kitab wakadu agar tiap joglay. Aku ni gelendong galon. Katum ke kitab jimpen pau. Kan sawan kapor jaga kor di bahagi ni kepercay. Dan sawan kapor jaga jinjenjar bakrau hagani kepercay. Baksibentan aga jinjenjar hagani kepercay. Kalau bejinwan jog rakrau. Ubanyo man sensyar ya hagani kepercay. Baru kaway. Hakabagi surga jog diri juga kepercay baru kila kelem. Bakis iya juga kepercay baru kila lawa hipan siat jogi. Bakila demkrut. Bakila mani. Yang milwen kongsen siya jala pertay uta raklaw. Bak kijing jenjar kiban sajay gani ka pertay
Kilong naduk kalendong kebahan riu, aduk kalendong kebakak kendai, coba kitab jingpen pau. Kadau bagi beliau kisah tiang dan kulit, ia di kitab jingpen pau. Kalau nawar ke jing bapai dunia, ia di jingkor di kiban wancar dari kepertai. Lendong riu, aduk lendong kak kendai. Barhamar pedeng, kata ke jing jahat kemarwan lape kepertai. Ngipuli syapang ke jingwan ke jomrak lau. Hada lendong ke bakak lai. Jingpen pau lendong ke bakak lai, kikot iwai al. Bak ngalayu iyo meraklau, wakil no naga duriau. Ubadan nyau kikli bak cipau ki reng. Barhalor kita ki reng joku, cipau ki pansniat. Barhalor kita kikli joku, ki kerteng ke jingkren reng belai. Balutau meraklau, nyau ngalayu i. Ulah seriam ya ulah masa, bagi kejap jauh kum ki kejap dengim, bagi sentur jauh kum sentur sing. Tahu yak jakor, mensuangi keren merakla mentau yak jakor. Tahu yak jakor, ulah ayu hawu yang bor jauh, badai kaket jauh, badai bor sensyar bakrau. Kamet jauh seriam kum ulah masa, ki kejap jauh kum ki kejap dengim. Ka sentur jauh pat kalau pun ke sentur sing kata kalau bedur jauh meraklau uban nyau kikli baksi pau kireng ke jing serkai jauh une ujin kau balwan negeri kepertai dan kita pilih hatu kalikan long sisa kedur jauh kumbala batai hamne ne kani kalau simbolik kani kalau ke jing ringdur jauh ke jing serkai ke jauh ngan sabatai yaki nagatin ke joglay bakalo ke jingling dur namar ki nyau kikli ki kreni ki nyau teri ki hima jogo pertai baki sipau ki reng ki kreni ki sipau ki nong sensar jogo ni pertai ki bala ai lut ya ke bawah o ki nyau kikli ki tau ya ki nyau ki jinga semrok lang jogo diri jogo pertai baki nyau kikli jauh bagi semrabri kibal air kabur harum raklau bansen syar ya kini kepercai baru ni raklau unni nantai naga duriau kaya naga duriau kebala batai ni hatu kada day sisa ke duriau kawa dak naga naga kau ya kaya shalende takum jingpen pa kat nyau lenong berkat bakat san ya duriau kau yang dijat beriau jaga percai Katau yaki gentil jami kepertai, yaki lembelai, baki persyak belai, bana pleng jom kiun mi uwe, uba kaloreng yang jauh kumurat klau, uba nyok ban sensyari kepertai, baruan banyere persyak, yaki beri jauh belai. Bana katan rai beri kekerten jauh kalong Tyrion kebamut dangerous animal, lani murat, uba syakai. Kinyau kikre bagi shau kireng, katum jingpen pau kat nyau lenong, kidkot kat kat lai, kilom kita kisem robri, bagi kilom kita iskin kilom sensyar, kibala air tabor o. Para kita ia ni jumpa kat teng, bagi kita jingpen pau kalau bersyutam bersuku, henry dari pulut por bantulik ka, bantai na kawai kalendong siya kawai kalendong, na kawai kadekot siya kawai kadekot. Hensyang berbul ki jingring dur hantu kadang batai lupa kinyau teri kijing punya syarah kiai kita la batai itu bagi day kinyau ki balang ki jantu balik bagi pong nagi poi syatai sebeneng ki tau ya kiai kita ki jantu balik bagi pong sebeneng kiri jantu ki balasat daras nam jo kolam rat kilo jantu jo jingpen em Nalor kata angin pongru yang kijan linen bani, kiai kita kijan linen bani. Kakung na kita jingpen pau la batai bagi jan linen bani. Kilong kikam kiba baha, kiba kiripur kilale, bagi nyo magkukum kaburam hangte paging syong na yabeneng. Naman kenapa batai ya kanu, haga kita jingpen pau. Bunsin hi, kajuba kadam hangto hi. Kisipau kireng, kisipau kinok sensyar. Kinyau kikre, kinyau ki senrobri, kibaya air tabor o. Senapan puli kalendong bakat nyau, kadekot bakat kat lai kampung ni.
bagi tadi sipau reng ya kibang belayoi, kilang sipau kiskim, kibang patsin la priang ya hima, mereka ya priang ya kabor kung kiskim, ya tan sipor lembal tau meraklau, kini kedon kawai kejimut, tikira aiti ya kabor balik kabor sensar jengki, ha uta meraklau. Kapag baro ang pandem, kihima, kiskiem, kinang sensar baro, kira kalem, iyang rasang tanguay ban sensar, baruta urang meraklaw. Baruta, ulpun bore kapag baro, makin mani o, bagi makraw matri, bagi balik kibaran, kinhaman pandem yala diat madjamu. Kakai pateng, kanlong, hagat terteng jamu. Kakai pateng jodi minta kalau nak kerteng juga sarkar India kapisa ka mangidon minta kadon kenika syab jauh Mahatma Gandhi uripa juga India baru Ashoka pilar ubalong syab juga sarkar India piat kata hari bilang bersikata kapisa juki kadon syab juga skim milat banenta bakalayap skim milat piat kan. Kalau aku news, aku social media, mentau raya kesim bilat, ulah kiu kat no pun jongka, Charles ubalai. Bagi omba nadu menta nangis akmat, habagari bilat kanshon ya kapisa, kanshon no ekadur, omsho jo kesim Elizabeth, nrekin shon no ekadur jo Charles ubalai. Bakat budang imau. Kan yai ne sa kadur jo kata pisah ke jongki kunjo udawan meraklau kapisa kapilain baro kan long hakadur jo kapisa kutia baka pisah padro kan long dia kadur ke jo kakai patelu kan long dak ikhtiar ke jo namar kata kadi kecil baro kan long ke syab jo Ki Allah pastor kata por suan beraklau kan salong kasyap ke joku kata kalong tumai para balik tapi sajami kalong hagasyap batak ikhtiar ke surga India tapi sabilat kalong hagasyap batak ikhtiar juga skim Elizabeth bak mentau Charles ubalai kandawan kata por baru ada berdai kinbut ya kasyap jong beraklau Kabakuno kaya siya, mencuangi perkhatba, kanong ketinjak datu, banong hangit ikaman, lani salamat. Merinintang ismauto, bakala banong tuto microchip, umakin inject hangit ni, lani hangit hasalamat. Umanong kiri sa minta, kaya sumo ito microchip. Kami haka mobile udang chip, haka ATM card udang chip, kasi kami mantek ni chip akti. Bahkan dalam lewat airport dan nenang ro super yang tercip. Kita dibekali kam hatu ki microchip ki bagi penonton mata. Hatu kini kila demo kadap jom rakrau. Kejuba kalau badai haban kejingkeli kalau badai haban keli. Hatu ki microchip bagi penonton mata. Hatu kini kita jom rakrau. Kejuba kalau kim dia kadap jom rakrau. Nama rakrau umpawan. Mereka teknologi teka day kajuk hi. Kung balay penangkam mentari microchip kung tahu penangkam apapun bawaan utau meraklaw. Dari nama kata bagi beli bisyakir, ya kino di badan nambar ini kesi, ya kino di iPad ini kesi. Kemudian sedang diberi bisyakir baik Aadhaar number. Kya unne di badan dakjum meraklaw. Minum pediang minum Aadhaar number. Bakilan tubuh kijing mentoy dari bor sarkar namakin dari Aadhaar number. Karena baka sinot sabni kejoli. Karena dengan pemni ya kapot bakal pak jinshay. Syadu ki presbytery ki distrik baki balang. Bangang undan jede lu. Aadhaar number baka joli nogela. Haka baki pan bisa kan kita dibeliau. Baki penonton ya kata bisa naga bentah ya tadi. Kadang kapor baki beliau kita syapin Kadang kapor bagi beliau kita semua buslai naga mental ke jingim. Bagi menang syuban berkat, bagi menang syuban pensyong dia. Mereka kita ayat kata hidon, tambang lain yang raklaw. Kejikai Kristan kejumi, kamu berpensyapin yaki.
Henry bantul sosial yaki hada jinnet wakitan hau Jesus Christ unang penem jangi. Hau niladon yu Jesus niladon ko dikaspa jota bening berketindaw baro bat nimdang kamban syafti ero. Baladawan manu ban syafti yakiru ang bangadan Jesus nam syafti yuraklau. Bat nampak bapini nang dia dari syafti. Mereka kuat bertimi dari Jesus ngai. Bangga langit jauh Jesus. Ngala ai hidup dia di aku. Kini kita tiba pernah kamata. Kini kita tiba pernah kamata. Hak away kasi mendai neta. Hak away kasi unsa pernah kam umrak klau. Hatu umrak klau beli soitan. Kejuba kalau umrak klau udehi ubriyo. Tangba ubriyo uba syamksud, ubriyo uba sya'yalam hau syaitan. Bila dia kendu ubriyo uba syamksud, bila dia kendu ubriyo uba syaping yuksud, bila yawan mana nanti na syulong nakakali laimut, bila keren syapang kibriyo kiba yuksud. Bagi dan arti kekentian ke mga pakit kenal hangi demon possession but demon oppression. Demon possession kamu ba syang uksod hau kau beriyo. Demon oppression kamu ba usoy tanuan man punwit kentut man punkulma jimot yaw beriyo. Hadi ni iski iui ya demon oppression bagi wan giborksod man pensyapti ni beriyo man punkulma jimot yaki. Ban perle eki kaba kimwan barle mereka walaupun syaitan syaitan kaba perlu ibrio ban snow no yan kaman sim ban wat ban shibel aga jom jim kawai ni daw karom ka demon oppression lame ka jin ban kya jauh syaitan kawai pa ka demon possession hagabaw syaitan ulawan man siyang dapura haga jim jauh ko brio ula sensyar yaw ko brio lalu kren kalau nagaborksud lalu me kanu kanuru kalau nagaborksud ukam raklawan sawan uday ubrio ngitip ya kata nagalanong kabakaklay kadakot kabakakra kabaong ba kalong ka jingkay ubrio kamot ba uday ubrio Henry wala siyang ksud siran yan wala siyang ksud dapura baga borksud kapaw tengkren lima ka jingim jako siapang syaitan labatay hagalanong bakakar usoitan lato hagalanong bakakar kumno yale persya yung mikal uamir ramba jauhlay hante habeneng kumno rasyok rayo namte na beneng kumno raha ha kanikapatay siapang usoitan ngipuli hagalanong bakakar baka ari kikerteng gijoko usoitan uyak jakor ubesentemen unang muduy kibanget kita baro kinsyam hagalanong bakaka usoitan hagalanong bakaklay kinsyam balafo ya une umaraklaw ubala ubriyo bami naduryaw kabamut ubriyo bami nakilenblay nakipersyablay nakijentil jom kanikapatay bat undala mi mao un persyang bani alam bakla ya kibriyo kata kabut nentangi dan armut kising kabaman kuli pulih hangi hagalanong kabakar yaw syaitan yaw balatip kong uyak jakor besentemen undang budoy hagalanong kabakaklay ya une ubraklaw ubabi nantay na duryaw Uwe syaitan ni efek dia. Yang syaitan latho haka kitab Isaya lanang bakatsaw bat Ezekiel lanang atupra. Isaya katsaw lanang kidkot kaar hadu katsan. Ezekiel atupra lanang kidkot kaar hadu katkendai. Bandadan kapor na kwa ban uli ya kali. Kapor kaya stengta nang kapor ne. Pinggir sya'an to nang uli maklong badon kam. Isaya lanang bakatsaw kaya nga pinibat song tuwi na doon rat kalong rin jauh ini syaitan kung no merahap na bening ko lor syai kun coba step kung no loot no eme siya kakendaw ubala jupon dem din ni kijat kendriyo di mera ong haraka donot
ngan kier shabneng ngan kan tier la ka khat hanen ki kro jong lei ngan shalor lum ke ji seng ha ki ba put phang shatai ngan kier shalende kir o ngan long ku wa jong tam ka ngan long ku lei penban sa pendiari ame shadu jok shadu trai jong liulam kita ki biwi ame kini shanya me kini perkhat me kini ong de uniu beliau ubala penkinyo eka kendau ubala penki ya kihima kata dalam nau isa ya hak saulan nong Ezekiel aku perapat ong bumli ong trai ublay me pendan aha ya ka jinjema baladap na ka jingstat bat balajana ya ka jintana meron ha enen na ka per ublay umar kordor baro ulalong ka jingkup jome usar dia suto pasu diamond berelu onek sujas baru sampai emerald karbon kal makaksiar kejing snai ke kanjari jome balik ke tangguri jome kidon hame hagasni bala penlong yame latayar yaki ulang ku itanal badan hante amneng ubakut digini bau kordor makaksiar baru banang manruai bantem ubadan ke tangguri balik ke kanjari merong kero bala sle kabut amel bala pensle joglay Bangalabu eme kumta bemenong halor belum bako choglay. Melaya charum chane kimau bemeding. Melarong chana era kalenti. Nado kata kasni bala perlong eme. Hadu bala shem ya kajing pamhok hame. Ya kajing pun kajing kai jome. Kila pendak ya kapedeng jome ya kajing lekor. Bak mela lekpok. Nama kata la bretno yame. Kum basang la ulum choglay. Bak gala penjok yame. Ko kero kubaka. Na pergi mau berding. Kini kalau kecil pakai, ya usaitan usim mi na dujak, usaitan ulang hak nanti na beneng, usaitan usim sedang kumujipau, umasyarkai kadur ban kri, mereka sedang kumkajing tanah, kumu angel jauh terai, angel baka, guardian angel nanti na beneng, ubadan keksiar, ubadan ki mau kordor ki mau jat. Baru banang banput bantem mereka kanjari bat ya kesyarati ban kiwai kijak jimput jingkem ya une la shot no shani shekindau bat mentau dan sakut hamni pertai usaitan tak dan hadujak usaitan padang hadujak usaitan ya kusing beterhok syarum shani uwa yano bo ya bo teli ang kaktir kejak bulai usaitan pun sapoi sedujak hagoi kesni riam tau dang hang dia percaya lenang bakhanar kabatai kumtas pang usaitan ya kabau lahap nanti na beneng syaka ni kakindau baru ni usaitan kamisan jauh kalau berpenjak ya pun benriu kamisan jauh kalau menyalam ya pun benriu syadujak dan syak pensitom lembatu Wat perkat bau syaitan duskin jerdujak. Bagi orang kunta. Bak ngasih seruput bah. Nama syaitan umrong skim halar kei-keiru. Jerdujak tadi kalau penkre ulai. Bal pensitam. Ya syaitan. Bak yang kibork sud di babur jauh. Bak yang kibri kibakentak dia ulai. Balik kalenti ke jimpetnya. Lengbau Jesus Christ. Syaitan umrong skim. Jangan jerdujak. Umrong skim jangan jingdem. Ulang skim jom ini kepercayai yang mentah kata gede kalau kaktim bejoblay mereka ulang skim jom jujak ulang syak pencipta mantah jujak rengkat baki ksut ikrei membudi rengkat baki beliau tiba kenta dia ujisu umunang petim hei kapok jom yuksut jom soitan kapok jom kalau gajin sarang gedonor kajing ngomeng, kajing crowd, kajing long halame, kajing pria rengkat yang lagi baru belai, nama kepala shop lah ya Shani syakindau, para kawai kesini usapoi, syah kata kadujok. Baka mission jauh kalau banyalam, ya pun bendriu, syah kata kajung kajing jok. Bahkan pendongkam ya kibriu, para briu, ban punya syut, ya syun, ban kering ya ki, ban yalam ya ki, syah kajing jok. Baru ni merak cloud, dia beriu bersang ksud, demon possession. Ubala kuplot yang kebolak ksud, balik ke long ring yang ksud. Baru sensyar mau, yang kena kepercayai. Baru ni merak cloud, undang dia kadak,
Kadang kejauh kalau beliau sepak beliau beliau. Kita jumpa pak lain yang berkat bakat perakong. Hangi dan kejing star, utau badan kejing sempang, tu ken. Ya kata kejing ken itu orang kelau. Nama kalau kejing ken beliau, kata kejing ken jauh kalau beliau sepak beliau beliau. Kejing ken jauh beliau, nambar kebabatai, yang kekerten jauh kau beliau. Baru tahu dia orang kelau. Ubah kasar jauh kalau beliau sepak beliau. Ia ada kami menilaikan. Lenong bakat usaikan, lenong bakat lain meraklau. Unsami uway pada meraklau baar. Na kendal. Jika bakat lain lenong hikan bakat way katar kaong. Bangalay iya uway pada meraklau. Ubakil lo nak kendal. Bak pula don ada di kereng basri yang pemikon lang berat. Bak pula keren pemuyak jakor. Bak pun bore kata kendal. Bagi kita yang bersyangka, bagi yang manidem, yang kau meraklau menitong. Lakdan usaitan, lakdan meraklau bumi na duriau, dan mentah sawai kau meraklau, bumi na kendau. Baka kam kejauh galongban, penbore gibriu, ban pensyaya gibriu berpertai, bagi mani meraklau, bumi na tanah duriau. Pikirli yang pastor, atau kitab jimpen pau berbatai, bagindan lain lagi jimpau bomban, hagi sini berhadu, dan juga kalau baot, namun dalam kumta, bagindan lain lagi jimpau bomban, kiban pau sini berhadu, merak usaitan, merak klau, baningkong, merak klau, waar, yau balakotlu, nong itu lupa lamler, bat kunung itu kata rumah kau jimpen pau kat gendai lenong, kerana arpau, mat arpau lenong berkat bersifau. Umrah klau baar meminta kendau, udah lenong itu lupa lamler. Daniel ru prophet Jogley, udah lupa umrah klau, baru lakok sabang ikam baman jauh. Ipule Daniel nyau apulai, uta umrah basau. Mungkin basau number 4, basau ramsau, red. Mungkin meraklau basau number 4, red. Uta merak basau unlong kahima basau, labakra. Meraklau basau number 4 number batau, mungkin red. Wenno itu bawa mungkin. Uta merak basau number 4, unlong kahima basau, ha kendau. Kabanlong kabaper kahima baro. Bahkan bangdu eka kendau baro, bahkan yurat no eka, bahkan penluet jin eka. Syua urban Yohanes unong itu pau, ulah dan lupa Daniel unong itu pau. Baru Daniel ulah batai lengkap, ya kei keba Yohanes ulah batai benia, agak kita jin pau. Baru ya tu hangi, bau sawan utau meraklau. Daniel nyau lenong kidekat kendai hadu abusan. Rasa sisi ngapa kan epi, wakim dai ban syapin. Nama syua bagin wan kini kibor jindung. Larong no epi, syate syayim syong ne habneng. Kata kalau lara pila IT lagi. Lara pimpar IT lagi ke bini ban syapin. Lara pila IT lagi ke kimnan kamban syapin. Hagi sini kibakaddu, kimnan ki Kris lamler. Bat undangro utau antichrist. Ujisu lamaham, bakin sawan sibun ki Kris lamler, false Christ. Matrios arbusau. Uyonis umaham ba unman utau bayele persaya Kris. Antichrist. Iba Yohanes katra, kabumut kasiti kabenengkong Yohanes katra. Namar kata lagi sini kibakaddu kimwan ki false Christ, barwanan antichrist. False Christ kabut ki Kris lamler, Antichrist kabut urang badu, bangsa yalam yang kepertai Persya ya Yesus Kristus. Hadis ni kita haddo komentar kinan sibun ki false Christ, sibun kita ki Kris lamler, kibawan ban hikai bakala ya ki brio, bak kibawan ban tentien tersni, bak ban shim kabu ya ki, ban ini ban suar ya lagi, ban ada nak di false Christ. Berhak bakut patut soal antichrist. Nani kuido ubani alam ikibreo, bani ale persya ya ulai.
Kapag day ba mahal dia kini kapor. Kalau man mahal ki na kita di false Christ. Na kita ki Kristam le. Na kita ki nongela Kristam le. Ki bawan man pun kurma jingot iti. Para mga kaig wajungnya yano. Lala kamu keren kami hak katong kakir ke soblay. Banyak nga kini kapor mga krenro. Kami yang biman sungai itu, Henry benda tunjuk, benda tahu, laka mga keren ka day na kakong kakir ke soblay. Ngayon doon na pinag-joki kaya record kaya bat mobile, hari ni kapor, lesin din sa snap, lesin din yung tuntun, ikiway, sarapan yung record, laka long ka ba day na naman ni day benda tunjuk, ya kiay baro, laki long na kakong kakir ke soblay. Nilai keren kakto syukong raklaw, mentah bikwa bantir ke pak kani kadak berus pa berpundriu kakau ya ke kamu tayu kibriu haka pertai mensua kijudan kerupam penyaha di dakpo ba tidak jingken ban penyaha ya dakpo ba tak jingken kum kenuksa kila ban ken kungi ua ulong iwei ubi ulong ar uki ulong lai ugi ulong sao Lani A1, D2, C3, D4. Mereka ni lakot gematria. Gematria kabalong ka rupa matipor mensua. Lani kita benong A sipau, B apau, C like pau, B sau pau. Kata gani ka rupam jingken matipor mensua. Hagi ka rupam kita benpenik sipur ki kerteng. Kat kum ka rupam I number. Yaudak jaga kerteng ke jongki. Kerteng joma kadai lendan LYMDAN. Sakhen katlo L, katlo Y, katlo N, katlo D, katlo A, katlo N. But it's all number kini kata. But lenda kini ki ara jasnem. Kibril kilaya kenjing ken. Syapang kini ki patsya. But syapang kini ki nonsen syar. Ki bala pensyutam ben ki kerstan. Habaki kenyo patsya niroro. Kila pagami nerus padre punreo. Habaki kenyo patsya domisyan ro. Kibarang kinong pensyutam ben, yagi kristal naga spas na kumanitong, kami kajingken Diyos Padre Punreo. Kila kenwat yung Patsya Constantine, mga batay Manero, kila mo bersyukur, kila ken yung Napoleon, kila ken yung Adolf Hitler, kila kenwat yung Saddam Hussein ro, kila makinig ipanli yung nambang Diyos Padre Punreo. Mereka kini baru kinong beraklaw, kini baru kinong ki, Isiem kinong sensyal, jongka, por kemensua, dana pening jongki kebasniu sisya, bakila bandan ki kristan, nerekim lang umrak klau umparwan, bak nama kata, nampaklah banyak tu lupa, kaya kerteng di jauh, mereka mengalah banyak tu, kalau kumara rohkin joblay, kejingken jongka kerteng jauh, kanong terus berpundriu. Minumlah banyak tu lupa, nimpan yo I lupa, henry dawan mau, kibri kebenaran perteng kata kapor, kinsaken, bakin seoplen de umi, yau banyak tu lupa, ubaga jingken kami terus berpundriu. Hagi jing sisa para banyak bayi, ngimdan kam bantip, ngimdan kam banteng pentakli eladiru, syamang numrak klau, nama dia penkre kejiwan jomlo. Dia penkre kejiwan jong Jisu, ne kejiwan jong raklau. Lalu dia penkre, ne kejiwan jong Jisu, pelur por kejing kulit tenrei, pelur por kejing duai, pelur por manwan jieseng. Tenrei, lada pimat penkre pakai kejiwan jong Jisu ke, unwan raklau, baru sensar kalau joki. Nama kata aku oki para malaikat, nakwa eki, tapi nam syakir. Ban pinung perlu poru, ban peni daging ken. Nama lano kanung mi ansar, kan sami ansar, dalawan utang meraklau. Ban nama ketangin di ban pinung kullar yano bau tahu long meraklau, kata long meraklau, ban kata gari long meraklau. Kilami bon kijing pun kulmar, ban kijing sosi para beliau. Nama rekenok makaliak utang meraklau. Wadi kikri juga balang ru, lasya keno kulmar, bau di meraklau, haru bakalami kejik sosri. Badan juga keren paibak lagi gerensan, pansyim kamu ban keren kat kabala pasyam, bakalami jin kulmar islam. Ngayeng hati nga keren, ngayeng kata jin kikri, banga suku kamamli ban keren ya ke kaman pensosi penmong ya islam, lani anu islam. Banga di ban keren ya ke shisha, nagakir ke jomblay.
Habang kabaiban kampanya tu manu kau meraklau. Waktu makai sta, kani waktu ngejanu yang nuru kibabatai. Bautal ni kata kilang kau meraklau. Bun kiberi kisyakti yang ni kadak beruspa dari beliau. Dari ngakong yaki, kiberi kisyakti nawar kilang kibangi daw Jisu. Namarhaga bakut yaw meraklau dan sabrat bakung gading. Yaw nang itu lupa alam ler. Utu meraklau ba aron sabrat bakung gading. Ya umi o soitan, uyap jakor sentiment, ya ulu dan sabrat nakapung jong gading. Ayong nitsyapi, ayong ikuslay, ayong siyang juni kaniyak kaya meneng. Kamay ba kayo ito umrak lawan sa siya Diyos nem. Haba ng kong sa ba, batulong pun mo siya pang ganiyam. Beraya din lais nem siteng, untuk kenju pang pun bori breo, at maniyo. Nipuli Daniel kunday apun yaw. Bat sita yaw unpunoy gajutang baskem, sita yaw yaw nem. Unpunoy gajutang baskem at ibabon. Bat hamar ko siteng jang katayaw. Unpundu no kata jingnya, bat kata jing aingu bang. Bat halor katanya jaga jing ijli. Unwan way, unwan penjat. Haban kalam ki sarkar jaga pertai baro. Bat haban tungiu way, kumuskia munang sensya jaga pertai. Unwan daga jing sok, bat unwan daga jing penbhai ka pertai. Bat kibrim kin syariah. Tali talan ni o, makin ayo ka bor sensya. Berhadian lais nam siteng. Untuk iya kadur sa hukum baulang. Bat unwan, bat sensya ka bor. Dari arnyo arusan, kapor, bat kipor, bat siteng por. Jingkun pao hatlaisan, sapu arnay. Jingkun pao hatan riu, siaja arsma riu fausni. Bat barok itaw, ya kata lais nam siteng. Baut sensya, haga jingsok unong raklaw. Hadiah kata apat, unsawan dan sensya, haga jinggoman, baraga jingle traikli, baraga jingle lembor kerja ubaro. Kanuan kasi, baut penbor kibriu jaga pertai, ban mani ya o, ban syakri ya o, ban ipuli jingkun pala nang kabakatlay, baut sabu kadur belai ke jago, kadur belai kabatken, ban kabakibriu kin mani. Mensyua kibriu ki perkat kiong, kaya kita kadur belai, kabaun bu hagi jaka mani. Bagi beliau kumani ka nama kata kadur belai kanang bantren. Dan kita pakai Bible, kita kini hologram. Jadi itu yang kata teknologi mentah, beliau dan kami tenger, beliau nama syam di kamera, jauh lah bantunya kadur jauh beliau hampir shalom. Ha kadur kalau 3D, 3 dimensional, lain kadur pura jauh ulang. Bak dan kisah Bible kita om, lesi kalau hak kata kerupam, inti hologram jauh kau meraklau. Badan nak kawai kerja sensar kepercayai. Ray kadur kejauh tadi, syakiri jauh percayai baro, ban penbori kibri baro, ban mani yau. Nipuli mafias aku selalu nenggal wakatsan. Ya kata jing ijli bapendu, balong syapang jangka dan Daniel ulung itu lupa, baka degeng kerja bakul. Imat harai lese, hindi mga kaya imat harai lese, dan sadon kajing tay kerpang ka Jerusalem. Kabaki jiu kinyo eka kung kajaka kentang. Hakaman sabu ya kadur jauh ng maraklaw. Bagang kumbol kibriyo, baki niya mani yung Bagbun kibriyo kani kapertay, kin mani dem yung jingkong kau kalala ng magkakasaw. Hi kilaya mani dem yu kau maraklaw kinaong. Uay ubalong umutaw maraklaw. Uay ubala manirek maabatu. Kibriyo jo kapertay, tambang suk yaradi, tambang lat na sitong magkakordit. Kini mani dem yaw kau maraklaw. Baki niya ayot niya ka jingo na ka jinyaro yaw. Kinaw skim jadi skim. Baru try jadi try. Kaya juga po kindan ro kato kami. Kiban kala kumut. Hagin bigla siya ino haga jingrong no. Hi nakwa bali tuwe di kan jaga jingrong no. Baki bangay bayem baki bangay bayam enrono ikisha banay. Baki ndo naga jingso bam jukot lemon try jisu. Ya kata na batay way Tesaloni. Bak din sa kulit hato. Ngamdon por ban batay lot hangni hangre.
lagi putih kuliah kita kembali ke Suri, lalu kasau halai terter, insya Allah kata kejin rono gimana? Kinton pak kita saku dah kini kepercay, bang apa yang kita saku dah kini kepercay, kinton akan hon, sikan hon kita soto, kita bakla, bagi bangsa kala kabumut, sikan hon pak kita bangsa dia, kimtre bangkala kabumut, bagi bor imrak klau kimani kita lagi mana suku yang ada, kita lagi mana babi yang ada, bagilah syair sedih, kita kian sapoi, saya kajin tendo, bagi kajin IT yang ada, bagi kita kian syak pencitom ben, nama kita macam yang nak jumlah klau, umurta kali kepisah, kabagi abang mereka, tapi letupan, tapi menang klik gandhi di rumah, ambil AAUM, tapi menang kan lo kajin tanah jaga dulu, tapi menang kani kasyak juga asal kapilar dari yang binuma kantin AAUM hagan nunggu-nunggukan dari India kasyak kaladante kalayate tapi dalam kaklo rupimna bakit dimna alat-alatkan kan toy kapor magandang kasyak jumlah klau bakrem kasyak jauh himna banyadiyati himna bankayi pateng himna ru ban jo ekanu jing toy na kibor sarkar kata kali jiksun siya jumlah klau. Bagi kita diberi kelas tuku kata kin kala kabumut bakin ngin hau jisu Henry kanong kajing kala kabumut kapapor jo kajing korde kajing kala kabumut minta talong kajing kala kabumut kapapor jo kajing sok hagaya jo kajing ai kajing kala kabumut ndawan barak klau talong kajing kala kabumut hagajing korde barhaga lana barhaga sipa jin lalu kita lakukan membuat hari ini kapor juga jinsut pada jin ai lalu hari ini kapor juga jin kordit bak jin syak pencitam ben ladang ikut banpoi sebenarnya ide kita lakukan membuat ladang ikut banpoi sebenarnya ide ban IT yang ada di jisu kecil kali kalau ni kita lakukan membuat nak mentane nalawan kau merak klau lalu merak klau yang tiap lalu kerja jin rong nak yang tiap Nang batik ika seni, dalam ni kapor, dalam ni angin happening, dalam ni ukur beriu, mereka ukau batik ika seni. Badai nama kata, barang begini man penkre eladi. Nama kata kasih dalam tu nampu mende, kalau pimpin ganti. Kita kisim kita pau, bagai jingwan kejutrai kalajan, Henry Lano, kamla manu batai. Kita ni batai star, kita bawa tarik. Bagi mana pun kulmari beliau. Nanti ibu pernah menjadi wanita yang membuat tarik, wanita yang membuat seni. Namun Yesus lakukan uang endan batin dengan seni, endan batin dengan por. Mereka faham bahagian. Ya kalau mesti melapor minum yang batai star. Mereka ini mantan kaya ini. Nama hadirin meraja kejin romno kanwan kejin sensyar kejong raklau. Dan wan kejipun siya jumlah klau. Nakoy natas kamat rakado na iusap ulang selanggan kamjur. Kaya gadak panitsoto ba ukam raklau lawan. Kaway gadak kalau larong no gibanget baro. Gibanget hanging balay tiyo jisu larong no yaki. Kabaar gadak bolon raklau. Kalau makin pau ki arut kinangya pa, arut kinangya lap, batlayo ki angin hati erdeng. Kiban mahami kibreo manusia mereka jumlah klau. Di kibreo kita dia syapin manusia itu adhar, manusia mereka jokar, manusia ya wajah vaksin untuk jumlah klau, manusia ya ka epic. Kakir mereka itu syaite, jipun pau dan nama hatsau, bandalawan urat klau, dan dalawan kasyap jauh. Hiu ki angel ki mahir angker neng, lain ki angel, banwena ki maham ulang. Waktu musim yang kasar, kordit musim yang kasar umat kau. Ublay ulung ina gibriyo pertai, keren bejintek yang mamon berjauh. Kindan bahir hati angel, makin maham. Kindan arut kinang plah, arut kinang elap, kibadialap yang gibriyo pertai. Siapa mujisu. Diri yang pastor, wat hadir dalam marak kau, dangla sebangkala kebumut hot. Yang barang ima pertai dangla bangkala kebumut. Dalam poin sebening nak menpentelasyo, dalam poin sedujok nak menpentelasyo, kan barang iwa percaya nak menpentelah. Dia nama kata bagi dia mencium kerai, gilek kuno sebang jisu. Hari ini kekupon dalam keren cipun ha, sebang soitan.
Ngala keren si bunch pang raklau. Bak siya pang nong ito lupa balam le. Henry ka magkut jom ki kalong ha kadujok. Kabala batay kita jingkan pau kung gading kabatan lu bakor berpendok katay ni magkut jom ki ngimdan ka masyaping ki. Kamakut jom ki bangay kalong ringka baru Jisu hangte hepening. Bangira manong lember apostol 4 yang abandim karong Kris bagagyak kalong gajingan toiken. Bangira manong lember uru ukris lagi ejingan kaburang. Nakuha ang pilipi na magkakahalo kila itira ni Jisu. Kaya no yung raklaw, kaya no yung nung ituro pa lang there, kaya no yung adak, meros pa agad mo there, kaya no iya usoy ka yung yakjakor. Ito, haba pong gabing, kaya mapang yung Jisu. Bakili lagi, hato na laitira ni Jisu. Larapin pa kaitira ni Jisu, kinhawa ni Jisu sa raklaw, rapili natin. Larapin kaitira ni Jisu, kindan kamat siya tin. Nakioma ni Jisu, banjo ko, chorbanen. Nakuha ang tulog ko kubor, kaya kila IT na nila ni Jisu. Lahat yung pa-IT na ni IT na manta. Hindi ka program GSM nila. Ba't manta ka ni GSM si narakamya ka ng GLA. Wala ka jing kakubor ka lang matensya, ka lang manhikay. May jing mo ka lang hatabakot, bakit IT na ni Jisu on matensya show. Ublayin ko kuya ni, lingba ka ni kakubor, nakamanta ka burang ka diyong ublayin. Amen. Ninyo duwain. Dan nagkarpa ni Ki, bakit tundam na bakit ang kawit na hikmat. Na ipit parlok naman na hipit, ini ipang yaw parlok na ni bahayin. Diba